Uroš Blažić, star 21 godinu, 4. maja ubio je 8 osoba, a ranio najmanje 15 osoba u masakru u okolini Mladenovca. Napadač je svoj krvavi pir počeo u trouglu sela Malo Orašje u opštini Smederevo i Dubona i Šepšin u opštini Mladenovac. Blažić je svoj krvavi pir počeo u selu Malo Orašje, koje pripada Smederevskoj opštini. Tamo je ubio 5 ljudi. On je izašao iz kola i ispalio rafal oko grupe ljudi koja je sedela oko logorske vatre na pikniku. Zatim je seo u automobil i krenuo ka selu Dubona u opštini Mladenovac, 10 kilometara južno od Orašja. Tamo je nakon svađe u školskom dvorištu ubio policajca Milana Panića starog 20 godina, njegovu sestru i još jednog mladića. Njegova najmlađa žrtva je imala samo 15 godina. Nakon što je završio masakr, krenuo je ka selu Šepšin, nekoliko kilometara severozapadno od Dubone, gde mu se izgubio svaki trag. Policija međuvremenu blokirala sve prilaze u i iz ta 3 sela, a veoma jake policijske snage pojačane helikopterskom jedinicom češljale su teren i tražile Blažića. Međutim, ubica je očigledno uspeo da umakne i pobegne ka Kragujevcu, i to tako što je kidnapovao taksistu i trudnicu, putnika u taksi vozilu. Trudnicu izbacio iz vozila, a pretpostavlja se da ih je poštedeo jer mu je ponestalo municije. Ujutro oko 8 časova Blažić je pronađen i uhapšen u selu Vinjište kod Kragujevca, gde se krio kod rodbine. Poznato je da je u vikendici koju koristi ubica pronađena veća količina oružja i municije i sve je to zaplenjeno. Ubica je imao dosije zbog krađa i napada na službeno lice i prekršajnu prijavu po zakonu o držanju oružja. Blažić je izjavio da je on pobio ljude zato što je hteo da zaplaši stanovništvo i da su ga pojedinci omalovažavali. Ovde se radi o psihički bolesnoj osobi. Nažalost, pojavljivanje raznih osoba kriminalne prošlosti i njihovih sinova, nepismenih debila, koji propagiraju nemoral, kriminal, nasilje nad ženama, a pri tom nemaju ni jedan dan škole ni radnog staža. Pojedinci se istovećuju sa njima. Uroš Blažić, monstrum, je umislio da je on neko ko može da odlučuje o nečijim životima. Blažić je zavio u crno mnoge porodice. Kao i u slučaju učenika koji je ubio svoje drugare, i u ovom slučaju mislim da je policija trebala da likvidira teroristu. Drugo rešenje ne postoji. Meštani sela imaju samo reči hvale o žrtvama. Ugašena je mladost. Nadamo se da se ovo više nikad neće ponoviti. Bolesnici koji su se prepoznali u ubici Urošu Blažiću preko društvenih mreža pretili su da će i oni isto tako da urode u svom mestu. Policija je reagovala i sve idiote pohapsila i odredila im zadržavanje. Простите се ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Da Gospod Bog naš nastani dušu njegovu, gde pravednici počivaju.